Ya, karena ramai bertikurui jadi negeri Arnur, kalau daripada Pascal untuk badai pinikur, dong kakur kerja juni, dong marsilong, iban salong, imen selebaran. Pokoi, kendo ringkat bat pi baro. Ya keba ngimla ban mudur ban nginangla ban poi kau neusnem ubat mai ton bon ibala do mansil kim biang oksigen show ilayak no macam snap kendrai manga maki blei yang i jadi bangin semla don don kajing thot kau bi sumarini ngai kulai snap mai bersok ipi we kamdam ikin dia buat ikut sama i jungi pasien non arat bagai batu kumta fry play lapan tia celah jauh bat udang tia lasai kawai sin kurung jong bat lapandap jaka jongka na batu Anda beri roh, kane kadu dalam kesim nak kesim cuma bat kado nak kado cuma. Mansakot jaka kabriu, naba lasai jaka na ubriu. Namar jaka ubriu menino jaka bat jala katui, bat isno bat la katuna. Kumta kintalong kawai kado. Ulai jaka balang berumah IT lagi nakabenta jungka mantan sintang yaka ulapen ku jaka daka madaka kecil
ka haba unshin yaka ladi kandong kabalang penkernai kabak kuat berbak lem tok dak nejing sti ne kabakum kine kiraba kin jala ki tengah kumba ki yakimet jar ba jala ke tengah ku jala dehi hadapet hu om judon menu uba isi jala kedok em unsa yaka pat unsumar yaka kumbau kris usumar yaka balang namar kolong kamna jung manipat kirikot jongka kaktin jong ublay King Hausia Deus laulaha kiwa ila shilay kile lepas wot nya kita gileng bakal kelam bakal jokyo Gospel Ultra Kani legacy jong kejingkeman jong ki bara ahmad judit lesson 4 nomor 7 dan 1 nomor kedua jong ublay kejingkeman tadi nomor 2 kilong di basbon di bagian keliam dan di jingke jongki yang bawa sekali kejuban lang akmat ni berduan ke jonggle dan pun beliau di bangi yang di television teng nomor bagi beliau besar kosor di ke ini belajar lesson di mobile di social media bagi di borok haki film berper di badan kejinya thok haki tegi hau bagi dia lagi aeroplane dan beliau thok sepau duriang dan boleh tahu nasi ciki pak repair menjadi aingun ini ke aingun pak jiwan hikmat kedua ke jongblay jiwan hikmat kedua ke jongblay banyo ini ke jingkelku ke bakarpang ke belong ke sakramen kejingkeman jui beti pak tolong nomor ba nilong ke sakit ini pengilong kinong pekai ini kinong sakit buat sakit yang kena ke sini jong ini ke aingun yang kita kejuban nak kentil kuliah berjangkir kulai shibon yang ini kaawut lingpa jongki bagi bahan nasan bagi lala ban poi syakani kesimpulan jongki harga halini pekha ya ka tuka kot jumlai kalau kita bagi la asyini ka pekai kuliah kita tuka jingkau Solomon nenong banyutong pathat lai ube junga ulong yang kumdamir shipla bapo harga syadan junga maksud kita ni makini dalam penthok ni jadi lepas sujian kat ni sujud bagi tulis ke Bible ni ke badan jimat hati dia menjadi lesson 4 berjudul ngampit hamu dia tentu berhisyak jinggi martiya nanta lesson shwa berpilih tu itau pisau tamuna lesson berperkat mana dalam keli driver jumi kulo ni dalam kesap lektur silu sejak surat kebakat tadi yang pada kiasa seperti sebadon jika sebab hamlet surat oh tahu lalu nak itu rakyat jepit kendiat tak ada jenis kenduk jepit mereka makin kampit yang kata jing kenduk nengkong semua tamula berperkat kulo kata sekolah jinggi jengki kesenang nursery takdir seluruh degree level Undang-undang sedang nak kelas 10, here kelas 9, here kelas 8, kelas 7. Hak sedang berbuat nak kelas nursery. Kelas A, here kelas B, kelas 1, 2, 3, kata. Ini ikon sama juniru korang buat nganek. Kita persiang pun kita kelenti. Nanti menunggu persiang lengkong, kali. Tahu, nanti kita kantip hamba. Jadi persiang kepada lengkong, let's say kalau kebak kingwin. Let's say kelenti. Piuk, ping, fit, periang. Tinggal telah kental kini letai. Henry hadir malah nasi nak periang. Omdan syuk itu kejing kenyuk, omdan syuk kejing ping, kadang dia kejing keman, kejing syur, banyak penduduk kadang keren. Nama boleh lain itu tambah. Nanti begini ke alu di sana, kita ya kejing pipri dibeli kejing ki, badai halor kini, baboro ahliang kur, kita yang menjur, lagu bencana kini kekam. Kabaki jiat banuan hikmat kedua. Lesson 4 berjudul ngatrai kini kini kenai ki tayo ki por kejong itu kre jongki hilang nur bagan wan nak kena sini retrik ban wan hikmat kedua kejong blay
Rekat kejing pengkrek di bahar kom, nakalong syabar, ni kalong apa je ni. Habang akren ya tiba nak bencar di bani thot chong kurim, but don penting kejing hikai ya itu di samla di bani kejing thot kejing kurim. Desi kemau pada pasal mulai keren mungkin, min sama mungkin lepas beli bah lagi semua berbuat, kau kini nasional mungkin desi bani kau mulai katikis jungi Jeremiah ni desi snap kau mulai. Kawin na dijing kali kapag dijing kali berbor na dijing disamla di bawah si dijing hikai niam na bentar dijing konkret syongka syongman kali kali nasi ini ru arut na kali kejuk dijing kali balai pikwa bang syongkul balai pikwa syongkul don disamla don datang kai na samla ko berjubah tengah dijing hikai niam ko na kwa pun tengah piau pun tinbel na yulok tinbel na yupan mapi kuat pun je. Lagi keli ni boleh dikuat belum kadai. Ni dah nak jong di keli. Ban sekri yo blay, limba ke peribriu, ban ayo blay, limba ke sakramen. Upuh Benedict ubakan beri, ubala syangkai emeritus, ukren syai, ba gaying desem, gaying desem bakut hanasbet, tolong ke school jang kejing duai hak balakan pau ya kejing hikai ban snap ban pusan ban pendung ya ketme jing jeliu jong kejing penpau jong pun blay lagu nuksa kamaria ujus sel ban jisu ke school jong kejing hikai kali kejing dasam jong kejing arut ya kebakin sate kali kata ke school jong kejing hikai ya kejing jeliu jong kejing maya kejing blay hak balap pek sina ya kalong yeng loksan jong kayeng bakut hanaswer ujusat kamaria bagnasu kayeng kasam hanaswer kalong keberit ngai hadu mentam menai kita lekren ya ka mal balai ndai ka dur ka bapau sibar ka bakrau dei ki bri di basong po jengka kilong di bakrau kajing krau mondai ha kajing long kertan kali ha kajing ting burong yo blai kajing don jengki yo blay kapun krau yang iyeng kesan. Namar kata kedau nak gospel ke bangyo semua mentang, Gibril di bastat, kita ya iyeng halong mausiam. Gibril di babit, kita ya iyeng halong usiap. Wan kala ra rong lut. Bon iyeng kesan jeng kim simate ha kamu ha mausiam, ha keduan ke jeng blay, limbat jingbat jingkulai ke jengki. Namong berborok kiba don biji lesih kemal keduan ru kiba yene don ru kiba yene henlai la kumno pak kendai pesan ni Gibril kiba start kiba don yo play lendau try upe yin tray leno kiba tay yaka tamdai ke start degree PhD kebala bensen ye yin sen babha and tamdai begitu Gibril kiba mlai school kimla bensen ye yin sen babha and Dei Gibril, tiba ting burang yo blay, tiba yad hagelanti, jong kejing minot, kejing tarisitong, pada kejing angnut, jong kejing kulku jong blay, kim yai ne bansen ye kejing kesan kalau mausia. Namar kata kedong, ke gospel om, tei ya kejing, om ye kisan. Kejing ada dijaka basyong Gibril, tanpa kesan ada dijaka basyong Gimra. Kalau mimpi bahagia juga banganta, kiyeng di kelalong kisan di kelalong kiyeng. Nomor balai, bun Gibril di penkrau ya kayak kebadan sebar, peni tenaga di building, Henry Bungan makni tenaga pada kemensin di besyong apa. Airok kaya kiyeng building, kiyeng nasrat kamdai sepang ke building, kamdai sepang kata ke rong geruk tapi tenaga sebar. Jadi Gibril di badan apa jengka. Ki pelong lu simpeling hati dur ki rong bapel bat kumne ki ai yang kejinglong banyak teh banyak rap mar kalian ka gospel kong teh ya kejing bat hati jing teh ya kejing kale ka kejing ka songkha chomang jongki judit bat lesson pon kale kejing kalian jong kejing ki kejing kalian kamut dek break basbon ubri ba khamnap ka break ba khamnap Abakiyo kim trek ban ai, kibu halagi, kibure baki bisni ban ai, kibure kibasbun pat kikroy ban ai. Yang ini baki niki anut, kidon kata kemensin jingsbun ban ya ai markeliang, ban ai kay om dei kaspa kapo,
kamde ketia kata ada kedono jong kejingi markelnya. Nama kata kedau kejingi kamde kumong naga jikuli kebar dungosu kejingkuli kejingi kamde ya sepang kejing snow kedong emotion lani kejing perkat ante kade kejingnya deh hapeleng jongki. Sekunta kejingi bersisya kasdang habang mimpi nanti ya ke kebaruan. Sekunta ngatrai lesson 4 bagi Judith Peterwai kena kejingi. Jadi nama kejingi jongki Kabakila baruan bantu kau ya kan hakmatkan baruan kejamulai. Judith lesson 4 kenal berbor hakijing ya inti kejongki ya kini kawai kejingi perkat bantu long berbor ya keyin kawai haki kejingi berok kejingi perkat hak ketin hak jing terai jing kat. Oh, kumang jukran berbor dalam ipek bagi kemat jong perten ni berbor armut. Dalam lesson 4 tu upek bagi jong kemat. Dari ka judi upek bagi jong kemat ini berbor armut. Dan dari kemat jong bagi ngai pat. Bagi hikai bagi jong try. Dari kajing long kawai hati berbor. Lagi pek ni upaya ubangi I mentah berhagan hanya di mana. Ban pelong ni upaya dan bun ban tingam apa jengka. Hapan tiga teliu, don rot, don mawia, don siap, don kumum, don bun di jinggang kam. Ada genta apa di ipek tang paya, misu ya kumum, misu mawia, misu ya tahu siap, ni ipek upaya. Kan miru kedai, pada syongka syongman, misu ya kita kedai belong ar, ni berbuat ya kawai kata kedai ka syongka syongman, jingkan tiu kulim bokoi, jong ini ke alun. Jekunta kajing pulih ke benikong naga kitab Genesis takkan syar sepang ke kajing ai joki kajing slot markeliang kajing dampit ke bamla pun punya kelak je nama kata kedau kajing perkat jong beri kajing perkat jong play kalau berbuat markupong diberi kila I ngaong berbuat bau beri ke I kelenti ke bebai kan bau beli I kelenti ke bebai kat dia ke basilendai ni tang kelenti ke bebai Kalau beli I kelenti ke basilendai mimpi ke bang saja Kaya ikan saja kejadian jom tadi kejadian besar. Dan ini jom ini baik-baik. Ada habang isyana apa problem, kaya bawa kian salong kibabha buat kibakan. Habang ini juga berkisah kaya kejuban nak kejuban. Parlo pilawan ini hari ini jom kebalam, bahunda mat jom syakri jom kebalam, bergantung balam. Utrai berskem dengan mohor bergantung. Ia raya cuki berruk terteri keji menjurem. Pres mengerku berhai ia dari ia kepada song ipi dan settlement bertepan. Ulapan roy, ulapan klani itu di bawah ulapan kentang lepas dan baptisma berkuat. Dan bah hiduplah panpat ci junam ialah kecubalah iwei hari iwei pan. Berba hiduplah Ban Shim ya baro kiteki koi kha koi man begum ta mat ke balam ngkhoi phi ban pau ya bijin temu bejong phi lesson Paul bat Judith haju diwan shedani bijin tengurem Dekamon ke balai duit, bat nadu berlut, lem kanu kahajin penbor. Ngawan dekamon balai duit. Ngawan dekamon balai duit. Haju dikloi ke bagiai terhenti coba jika jurem. Bagi ia dari buron berkeliang kerpa pilih. Ngakuloi. Haju dikloi berpilihan ikun bagi ia kerpa ayu play. Bagi terhead bersaniki kerkum ke ayu kres bagi balang jabu. Ngakuloi. Wei pagadi kamot jupi berklay juparnak jong keji kecil kuda berkuat. Wei snogiti kamot jupi berpau yang dimanjur jupi khasmat play bagi balang bercampur.
Tiga ni po nagalian trong u lesson Paul sa clay gijupan lahat. But harbaki yang mahal. Now let's go and go inside. Kasih lebih kunci di dalam masalah balon kekurang cuma aku lara ini lebih adu bercinga tasuk nasidom adu meruspa tapi kau ini pipa kami teman borong lebih orang kesini cium cuma Nga jutit untuk majulong. Kasih lebih Kualisan Paul untuk maksab bandang kurim jonga ngagula kanina bati aduk kecinyab lasuk nesiton laduk naruspa lapikoi nepipang ngal iye ngal burom yapi baro akisni ciem jonga Tu play jung Abraham, play jung Jacob. Play Abraham, play Isaac, play jung Jacob. Play berpada so ik meet partner juni paradise. Urban scam but the cool how press. Yang jubanak kebab latte mat kebalan. Bagumta yang kebab play berpada so enam don manu ban pengetuan. Hari po sa kekudo isati. Kini-kini po timlah banyak tilang leter mo kat seperti lain di negeri kedau berada ki buat dia hilang kapel isati por ba kam por ba di buat pe di kapel mendin apa pilih Tuhan kerap apa sati trong chân răng là đồn cái tên của thầy mà là po cả sati trong thầy là đồn cả cái tên của chân răng tiền rây hàng đi thằng thọ không đi lấy thằng rây cái chữ mốt cái bạc rau ấy cái rong này có bằng itu ai hay bằng itu khu ya di sati tu ai begitu cái vật tên ya ki kita berbor ini syariat material aku berdoa ini sati bagi Tuhan terkait kejami doa iba itu ibaden yaki kita berboy di syariat material doa iba kita di rumah kejami buat kita imlan berboy hari insuk kecil bahak buat kecil ini ipa ini dau pres utrai jami. Amen. Kue cuci dan masalah yang kami kasati kasihnya cuma ini cuma cimbat kula dan cuma harga tempat berkul bermesin berkul Kualisan Paul untuk maksab tiang yang ini kasati kasenjab jong kajimbat jutang jonga Hakrute lupa merukun meremesim waktu. Hei, korban para gilayo sa kuwi gili sa bersemai. Ba kani giladu kani khidmat kapal bana api. Ba lesson Paul kali judit kilalo silok sitna mata. Kuwi tip pakilan baro. Long ini desem keberskem.
Kaya kesan buat semai kat penolong yang kejiduai muda. Kejiduai pengepap dan bagi kami yang memati, bagi orang yang paling unity kadal, memati cuma kita long away. Yang menuju memati kesara sih, kita buat agak jitia lagi. Kalau paman kesini kita kami yang memati, coba kita kejiduai lah. Nama kaya kesan buat duai lang kasalah. Dalam lulu yang memati kita kewipat pau nonton berku perbintan. Alih itu cekmat penolong bikin doa jeki, boy bikin semua jeki, ke lebih kuat dari por beliau saya jeki. Kebahagiaan ni baptisma lain memati. Ayah berkati sini dari ham kedua jeki. Mencari air bagi iye berpindah, kalau jumlah silap sana keraham, kalau dua kemasih berjumpa. Saya ya dengan kapal ini kepada mereka try. Tentang mengenai pada Pascal itu, dengan don berbuat di kucingnya dengan lah pemberian. Senang. Kebekrau iwan terwami gini gijingai gijongi kebliang iki kutrai agiji pa gijumi turi susumari gini kibamel peneso daga sakremen kentiu kurem kebamehi melabu dau presutrai jongi. Berkat bagi kemtian sebab duai halor jumi. Pembeli try kendrat, nombor tau, ya kalau long baca kalau long shai, kekebor pakrau, melapen long penman, eki baro, bar, anda melaseng labu, narubas gam, ekaperti kamarian. Melatau ya upriu, hakadur chommehi. Melabu ya kakante kumkarungira, bangla asu ya ul sandram. Kenamba kinam long shuar, handre kawindlar. Melapenya so ya kakante hau sandram. Bajakani kachingade, bala saindur naru mennikom. Mela ay ka jingkarku kardo, ya kabam amshala venno. What about pensitong ekapop baningtong lane lengba kerjungsleum kabaratap ekaperte baru kawai abe tragindra melapen kentang eka shongkha shongma meka jingmaya kabakrau hado katta bahaga dubanla poikha poiman melapen lupa eka jingede jugris. Jesus Christ punang brought jumudlay upakit na lagi po pertay sumani gibran bo masyakot siya dani giji kawai jumupod lang brought Bukan semua po bini cuma beri Amen.
ipelajaka ya ibadet kumbabi klay haluan kebau ya ciki wajudan kai jigi janai to yang penimar kalian kayi kesem thamai kanyai pernai sama lesson for pilasan keleng saudara banwat sama hamanlah Krishna pedok piwan jir ikong den nasional jakong bahkan mau wat mengiakan ru kiuja yo kayin kesem kampat kampra nadu mentang kasmi jinglong sama pila dino jinglong jemben pila dino Wadid pilong ibaron bok kungkong den pinsyan hai piwat saurong katan soyong tinjar bansyan kuk ikong den najakong jigi kedok pi baro amur tangshipor berbanyak kendu kadai ketam bakrau dai kakam kebak kentang ngedai banyukor kentei shifran Kongden kelano senyam shibun baki disalah telah pergi nuksa berhak bat pilong ibas norek ikam baron ai bau lay untukku gerhai yang kayi kesem kembali jampi Maiden. Jadu Ayusha yang akila adupa ngamtip shu ye kadum kasya kiram kiwa kimadan dena marjong kisim tidak kemarian kinyai yang seki long balakre lupa wajing imru kloi banpa jadu ayusha yang apila adupa ngamtip shu ye kadum kasya kiram kiwa kimadan dena marjong kisim tidak kemarian kinya
yang seki long balakre lupa wajing imru kloi banta sai matang balakit unsa dag hanga delay ngam tip shu kejadu Aisyah Haduba ngam tipshu ye kadun kasha kilam kiwa kin madan dena marjong ki isin tida gamaran kin yai yang saki long balakre wajing imru kloi banta jadu Aisyah yang akilai haduba ngam tipshu ye kadung kasyan